Pamirsa silih tunggil wesanan ring kuentenan dermaga Sanur. Sane begenah ring jalan Matahari Terbit, inggih punika kahanan macet ring bypass Ngurah Rai Denpasar. Pikobat inucap sampun ketampenin oleh Pemkot Denpasar. Silih tunggil nyani sangkaning kirang nyani genah parkir. Pemkot Denpasar sampun ngawit metakitaki antuk nyiagayang genah parkir ring genah macet inucap. Wakil Wali Kota Denpasar Kade Agus Arya Wibawa Mausang, kasus macet dengan kepanggih ring bypass Ngurah Rai Sanur, santukan sayan akeh nyani pelinggihan nuju dermaga. Lianan punike taler sangkaning pelinggihan wisatawan akeh sanirau ke Pantai Sanur. Napi malih dermaga Sanur dados primadona majang wisatawan sane pacang nyebrang ke Nusa Penida. Paiketan Dani sampun nguduhang Dinas Perhubungan Kota Denpasar, mangdani ngemargiang rekayasa kemacetan, sane mausang sampun tedun ke lapangan, antuk ngeruruh pidabdab kahanan macet punike, inggih punike sangkaning akeh nyane pelinggihan nyemput tamu selantang jalan bypass Ngurah Rai. Selantur nyane paiketan Dani pacang ngeruruang pemargi, mangdes hide nyiagayang genah parkir, saha nenten malih sane nedunang wisatawan ring sisin margine. Sane dados piambeng raweh mangkin inggih punika kuintenan tanah selantang bypass Ngurah Rai kantun duen perorangan. Sane ngawinang paiketandane pacang maut saha antuk ngemargiang pendekatan. Yening genah parkir sidak wangun menjanten kemacetan sidak ketampenin becik. Pemkot taler pacang nedunang PD parkir. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.